be Bishop Ben, my beautiful sister, Reverend Joy, kanitha wothe na Pastor Kanyari. Bwana asifiwe. Kanitha wothe mwathani agoshwo. Nditagwo Janyarari kana German Shepherd. Na nitukire kakara, nitukire wira. Mothe tukire wira guku kwa Bishop Ben. Na tondu ndi German Shepherd na ngoragwo na receipts. Niguhete Jared receipts yakwa. Niguo ndicithome guku Kanyari ekuo. Na receipt ya mbere Pastor Kanyari amakete. 1 Corinthians chapter 9 verse 13 to 14. 1 Corinthians chapter 9 13 to 14. Those who preach the gospel should receive their living from the gospel. Eyo neo kakara. Na nikyo turokire ki? Wira. Wow. Kwa Bishop Ben JCM. Na maandiko ni matuhete rutha. 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Each one should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion. Ugone kugate kiria we ruteire ku appreciate muthinjiri Ngai gutire mundu ukonyiteire mushinga urute. Bwana asifiwe. Ne kiugo kia Ngai na kou ne kugate ndukana henio ni mundu ati uthiaga kwa Pastor Kanyari kumutogia. No, uthiaga tondu niwe mwamure ni Ngai kuheanaga kiugo kia Ngai. Na kwi magongona tutagiruta turutagirwo ni athinjiri Ngai. Mutikana reke mu brainwashwo tondu ona Abraham na Musa ona mari athinjiri Ngai ona one mathia gwika atia gutugwo. Number 2, Matthew 12:24. Muthie muthome yothe ginya 28. But when the Pharisees heard this, they said, it is only by Beelzebul, the prince of demons, that this fellow drives out demons. Kwa the UK twerirwo twe Freemasons. Ona Jesu erirwo atiriri ahuthagira daimono kuruta ki? Wagikorwo Bishop Ben Jesu we mwenyewe ne accusirwo na daimono ri. Who are we? Nyigiri ahede metiketie ng'ombe, China metiketie nyoka. We ndwitikie kiria wewe ndaga gwitikia gigagwikira wega. Agikorwo ihwa riri nirio winamagirira rigakuhe kiria urenda, ndwini inamirire. Ithwe twinamagirira Ngai witu ri, uraturia ki? Ndureke tuikare na Ngai ucio witu. Kanyari uria we worshipaga, worship. Todo at the end of the day maya mothe mathe ni magathira na no tugaturia iru na nitwiritwa we shall know them by their fruits. Udongo muhoya mutikana horithie my brother haro, mutikana togerie muthuri uyu, mutikana reke ahorwo ni Ngai ni undu wa kumutogeria. Todo in the book of Isaiah chapter 42 verse 8, I am the Lord, that is my name. I will not yield my glory to another or my praise to idols. Why? Todo Jesu Ngai agethie ku introduce in Exodus chapter 3:6. I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac. Koida guthaitha warugama haha tigaga kutogeria bishovu ugaga God of my bishop. Mutika horithia muthuri uyu bara ya Ngai. Ngai wa Beni newe turenda. God of Bishop Ben. Nigetha ndakana horwo haro tutikana coke Misiri. Thank you so much. Ona no hujie. Gorago kila kitu. Eguo.
Thank you. Gatuwe na wanja tureheire ki. Thimo-inĩ ya Bishop ena ciringi 100,000. Reke tuhorera wanja rohero wega. Amen. Amen, amen. Na tondu tutigetie ageni aingi. Atwenda kurikia na Pastor Kanyari. Na maybe uko hapo na ungetaka pia kusimama na Bishop ama kumu-appreciate, ningeomba Asha muheane bahasa niĩ na man of God tuguka haha thĩ ugaturehera kiheo gĩaku na tugaku-appreciate. Kwa hivyo Asha, mpeane bahasa, tutakuja hapa chini na hiyo mambo itakuwa mzuri. Amen. Si utuletee huyo mwingine. Huyo mwingine nitawaletea is the one and only Reverend Sir James. Reka itomuhole aruhiro wega. Amen. DJ yako wapi? DJ Hopper. Tunguzie hiyo wimbo wakikuja. Eni. Tuturagio ni kwiyumia Onakana thacia. Ngai mutheri. Ino thindi kwenda mundu